permettez-moi de vous saluer et je salue humblement sa sainteté et sa béatitude il y a deux patriarches de la Géorgie. Respondia Nana, Agnistos Parishi, ჩვენი უწმინდეს მონეტარესის, ჩვენი მამის, ილიამ მეორის აღსარდების 35 წლის თავს და მისი დაბადების 80 წლის თავს, რომელიც მთელი წელი გრძელდება საქართველოში. La Fondation Iliam Nana a le plaisir de célébrer aujourd'hui le 35e anniversaire de l'intronisation du patriarche de la Géorgie, sa sainteté il y a deux. Donc cette fête continuera tout au cours de l'année en cours. Pourquoi nous avons choisi pour célébrer cette fête, notamment ici en France? Parce que la France est un pays qui a accueilli l'intelligentsia juste après la révolution de 1917 et puis l'immigration géorgienne après l'annexion de la Géorgie. Et c'est le pays qui a donné l'asile à de nombreux Géorgiens. ეს ჩვენ ჩამოიტანეთ ჩვენი შედევრები, რაც გვაქვს საქართველოში, რა თქმა უნდა ნაწილი იმისი, მაგრამ გარდა იმისა, რომ იქნება ხალხური მუსიკა, ცოტა კლასიკაც, პირველად საზოგადოებაში შესრულდება ჩვენი უწმინდესი მონეტარესის ნაწარმოებები, რაც დათმობებული ვარ დიდ სიამოვნებას მოგვითხრობს. Nous avons le plaisir de vous présenter les œuvres du joyau du patrimoine musical national de la Géorgie. Et en dehors de la musique classique, des cantiques et des chants populaires, nous aurons le plaisir d'interpréter pour la première fois certaines des œuvres composées par sa sainteté et sa béatitude, le patriarche de la Géorgie. ძალიან დიდი შემადგენლობით ვარ ჩამოსული და ძალიან ძნელი იყო ამის გაკეთება, ამიტომაც ჩვენ დიდი მადლობა და გადაუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, ძალიან მოგეხმარა ჩვენ აქ ჩამოსვლაში. Vous nous voyez nombreux aujourd'hui ici présents, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre venue ici. Et nos remerciements vont à M. Bizina Ivanishvili qui a contribué à ce que cette groupe Des remerciements particuliers au ministère de la Culture de la Géorgie qui soutient en permanence les activités de notre fondation. Nos remerciements à l'ambassade de Géorgie en France et notre profonde gratitude également à l'ambassade de France en Géorgie qui nous a beaucoup aidés pour que nous puissions venir vous présenter notre procès ce soir. Je vais essayer d'être bref et je vous souhaite une excellente soirée.